tang sipang ke kubor ke sultanan kelakut no kata kalong yang nong peniai ya kajing lekai kriket IPL hapo kari India bar kajing ai kublai jung presiden Donald Trump kari Amerika ya kari Pakistan halor kajing kut jengmut jengka ban yasoi sirkular jangai asian bar kari India kalau pulom no tom tanya sengap ya kani kubor lengkon. Good news for IPL 2025 after India-Pakistan ceasefire. Henry kene kubur ko bah, lane kene good news tentang IPL. Kalau pulom no tang ketu kene genta hadin bagari Pakistan. Kalau penken ya kajing yasian lane ke ceasefire. Balai ong ke good news lane kubur ko bah, kita kene punya ya kene IPL. Namar bah, kajing lekai IPL mental pensang no. Hadin kene kajing ki, lane kajing jur. Kajing kena tak pedeng Pakistan kan dia. Apalah sangai yasian lane ceasefire. Kemud ke IPL kan sedang biang. Meritang apo arkenta. Kari Pakistan lapan keny ya kajing yasanga yasian lane ceasefire. Kumta lawan ke kubor kawas new. Laban ong lamta kene ke BCCI. Lane ke Board of Control for Cricket India. Ha kajing temu jungka kalong. Batmin lekai biang ya cricket. Lane kene IPL. Andre nagaleng ke BCCI. Kan song perkat biang lakan continue no lane kan pensange biang namar kan penken kari Pakistan ia kasih ceasefire jing lekai boro gilong hadu san punyo jing lekai lada pendam bar kajing lekai wa san pupra kata kajing lekai pedeng ke Punjab King persa ia kadil hi capital kata po daharam salah hak praterik jom tau benai laban persange no tang hok obar ka sipo obar sibol Hakabag Punjab King latit ningkong kelayo sispa aron nagate sipo obar sibol kelahap si weekend upi area ulayo nyukuran nagilay sobol nangta upi sing ulayo sanpuran nagi arprateli bol baru esclair orang sumi madan hadin kajing au jung upi area uklam palayo tin berhalor kena gebentah nagiling kifan nagiru kriket jung India bersetelup ke India keladap kajing kemen hadin bagla penai ni kubor baka BCCI kan pelek kabiang yak IPL hadin kajing ceasefire Henry keladap pada susi hadin baka jing penken biang dari Pakistan ya kan ceasefire dikum tang ngenengi ab iwi pat kubor kemen mi na kan kajing penken nyesian jung dari Pakistan subscribe ya kan channel web pelak banyak snow on upload iwi pat video kublai sebut